Mr. Miguel Izquierdo, and of course, Ugsuga Paningkado, Pampabuinas ang taga-Bandagunanan ng Imbiliano. Pampabuinas na. Thank you, sir. Ugsuga Paningkado kaado ang atong maping kagagawa ng Barangay Busay. Mura lang ni Honorable Belina Karanyagan.
natin mapting barangay kagawa ng barangay Busay. Papagan natin ni Honorable Judicina. O sugod man, ang iyagin kaano sa gyapon, nabuutan, mahusay na gyapon ng barangay Kapitana, ang barangay Dos, Honorable Pas Game Rana. Papaksad mo yan. But before we
Mr. Apolinario Juan Magsuguban ni Kaado, anato sa satellite star ng Mercedes, wala na ni Ma'am Marisa. Warlike ni Honorable Olga Rico Badagro Papaksad Loy. Anak ko si Kaado ni Ma'am Esther Laman na rin damo sa mga bago kita dumat.
Barangay Prince Papahanin natin at matik na Barangay Captain. O sa naman, Madam Beatriz B. Binton Lopez. Thank you. Thank you very, very much for coming, ma'am. Mr. Jenny, please do your Sherlyn Garapan. Thank you for coming to siya Kagagawa and Radio.
Officer Ardy Gatiga, also Ganman Candelia. Thank you very much. Salamat, salamat. Damo salamat Mr. Antonio Cabunduan Jr. og sugad matan Madam Delia Makaboksit. Pakpak sa damay.
Lago in behalf of Tukan Mr. Francis Aldaya Hilan Sumayaw. Og sugod na yung kaado, Madam Los Dice. Thank you very much, ma'am. Isiya, salamat. Ngayon,
Quezon, Pagkatugo. Thank you for coming, ma'am. Salamat.
ni Ma'am Emilita RC Gamo. Mas salamat. Thank you very much. District Supervisor of Mercedes, wala naging ma'am ng kabilan ng Lanang Pasay. Thank you very much for that. Ngayon,
Salamat, ma'am. Thank you very much. Sugong Maningkado, Imam Ridalina, Kabanatan Arsenio Cabos. O sa inyo po yung Busay. Thank you very much, Ma'am Ridalina. Salamat. Ngayon na,
kay Ma'am Griselda Criminalis. Salamat.
buong ang mayor na pinasyari din na gabi. Wala na ni Honorable Mayor Edwin Jimenez. Pakala natin. Well, of course, ang nag-usapan na natin mga board member ni Kinani. Wala na ni board member Ibet Bandoy Gaylon. Salamat, Pangibet. Salamat. Hinpa damuhan. Thank you very much. Ngan, pasundan lagi ako natin, pagpasayo na natin, kuratsa number. Ang masayawan kuratsa, wala lain, hindi rin ako sa kasangkay. Guwapo.
lang ang atong mapti ka barangay Captain ng Barangay Norol, Honorable Gaya Abiyo. Salamat. Okay, sunod natin na tropa mga Pinuyo. Ang masaya
Sir Marito Nagdal, suka balikan ng Ma'am Linda Makari. Pasunod na gabay po sa
daghang salamat to Honorable Store. Thank you very much. Yan na, pasunod pa natin. Usap pa ang aming order number. Ihatag na to